ole tuntum video chuanin pushia ta changte zona tinan kom nei kan endona avai chon kan en chok lawanga poimo ka ti lai bi ka karon la chuak mai don ani ti chon pushia ta changte shim hi a quality ka mu dan kari ek ma sa khan karon soi to a ta chuanin ka soinon lenga lo en loinom takin pushia ta changte hi a physical appearance shim ma hian namdang hawina anza tur chi mo khatiang chi kha appearance na ya mit menga te tin bright ani thil sang topic sang hi she maya a sharil boka han soi zuya han chip zui viau tur hi a she zel mai boxia chumi wangte po chon aniang kha panel member a tum khat a thutna po khan namdang tenena an mo ho khan namdang ho po khan an chung en deuh tlat maya athu soi khan ngai thla tha ang reng khop maya panel member ni ve tho si te po khan khatiang khania tin advocate ani boka advocate hi abikin namdang te hin an ngai sanga an ngai luwa dan shemi te hi an hlau te po han hil zokila adik ome chanchu khuta mundanga te chon le khazir te han oma I law degree nei du shimin pitar putar po class anon kalthin ni chu no pangrol thalai rol housing a khan mo kha enge chan kan ti chon kha degree nei ver shim e ani hian degree nei sin ti te kha an ngai sang thina chumi point of view tang chuan pusheta changte hianin potential nei tha viau bokin ka shetin hindi ati thei viawa english page of fluent takania khamiram boy isu vaireng te isu apo khan fluent takina tong thei char mei boka khatiang khania quality hi ani thang reng vewing ka sheng poni se an kom na hi in clear photeng kan han compare han khai khin sin ta la enge ain an lo nete abo ruak shim enge nang man I lo khai khin yan I clear dan kumin in thlan he isoi tu kema perspective ne tu ne ron soi zo kan sang ni som poko april pokhan kative to masa kami kati khachuan kati chanta ka kha mp klin shim du wang ne lovin Mizoram mp kan ngai poimo tok thino wangin mp poimo na awareness campaign ang dol lagin karantia candidate pok ne thavi on tia sang ni som poko kha sang ko sumsuri panni nulama mp candidate thatber kum ani tia loma matun kom point kan thafua tin khatia kan ti chau no kan tu na heng kangai to na chuan I congress ko som na chan ponia I congress mp ti be ka be se ya kan ti chawa party politics ta lo ma chuan ram chang le ta lawa chuan a khonge kum sumnga pako te kan ni ve to a kan upa ve chau tan to a chu wain tun tum hen ti ve le teng tingai to na kan ya tin tun tuma hian sang ni le som pako le sang ni som ni pali ka ta na dang lam na bik chu I nikum top khan zpm kalphung thar mangin mo me puisa karan ran dinani sukan ngai to bang khan mi zo voters hianin party a boile tuklovin tinan mnf tram thum congress tram ma chu kan long ding thokat to zpm an zorvung boxia chu wang change kan du be thak ba shim tes ba shim du na omni ti kha ka heda wangin tun kuma chon khate kan ngai to bang khanin zpm vote ling tu te ho party ru vaklo congress an niamo mnf niamo khan candidate thale Mizoram ma son na thlen thei do na ni chuan an party thengilin zpm candidate vote ni baka zpm tu an latte a khati lai khan chuan neutral tamlu to khelin zpm kha change version shim du an vote ni ti kamwa chung vote ho chuan in tun ko po hian kalphung thar independent mp ni thedrim in vote ka be se ni chuan I channel 2 te mo heme kan online te Facebook social media kal tlang te hen bipinhen appeal ka duwa khongain kalphung thar dia bipuite sarkar tia zpm ka thangking ang khan tuna po mp po kalphung thar independent mp in khongai min vote khami hol lo vote lo thang kan min vote vet cha u tin mp na karon dil ve ni julai soilai tak su hey party feelings pom lawin thania kan rin le be se na kan nei kha chu kan vote top mai ni in asia ta tun mla in thana te poi soi magin sang ni som pakwa khan vote sing ka sang ni zaruk som sari pangai mo ni tun boruak chu I mu dan mi pui nol pui vote thak dan dil rupun mang irin dan te I soi ta chumi thlir chuan tun tu mai sang ni so pakwa I vote nen han ngai toilet wang la clean zo hi in ring reng hei hi metap tak chon pushe te a deu niang ten tia nge ni thil chu cheng lo adin timol phomei me independent patron tin thela wan tiani kan thre tu 8.5 lakh well voters kanoma
6 lakh borvel vote turangai taila atling tur khachon at least 2 lakh vel mungai ni minimum 2 lakh vel vote mu khatin the mela tuna ka ngai to dan chuan amma singkha sangni jorok sum seri panga min vote tu de khachon in social media a ka thule lam awanga min vote ni tlang pui lama tuna chuan I party sang anan en khan candidate in MP chu sit khacho kon ne ya chu wangin ZPM mo MNF mo in omje nei lowa omje nei tu chu Congress la BJP ne National Party ni wangin amar chu kan du wak don ri lo tinal alanga chu ta tak chuan tuna independent na chang assessment lak thi ma har em san chu mi bela chon kantra chu bela kantra lo te kom ve the ta lo ni chu wa mi pui te khongai na le away local chome ka hen mi pui te mi zo voters kan smart ve thokata party kan boilu tuklowa chu wangin klingwet he vel turpon om theini ti ka mo ka phur khop me mara chu mi bela chung kan thate mi approximately chu mi sa chu mong ti chu soi thei velo ko ni tan chun ani le tuna pushia da thu soi to chin mo ka han analyze taila pushia ta hi kum som nga le pakwa ani to a kum som nga le pakwa ni chung hian tun lai thil thleng hi a sheril phiarin ka sia chan chu in thlan ma sa ka han thlir taila in thlan ma sa khan social media chuan ZPM kha sarkar turarin vekania ti chuan in thana lo nia MNF ministry aron ding tani mase khata khan MNF an tharawe ti na ni lo ni o ti chuan karon soi fe tum zo ka chin the thiam mang karon soi chho zelanga social media khan engwai nge ZPM wave anat ma election aron thlenga engwai nge MNF wave aron nat le kan ti chuan khati hun lai kha han thlir le taila tunang hian social media hi achak tok lawani khopuya chuan mo khopuya chuan he kan internet connection te hi lo chak to bok nen tin social media kha a main berani to a ti chuan kumnga arun ralle ta chi ani kumnga arun ralle ta chi a khan khovel ron changkang chawa heta khothlang khokil khorber khorber ka ti chuan ka soi solange zo kholam pang enge mo chena hian internet connection a lut thato a speed te polo sang to ni tin kan access zung thei to a engkim mai YouTube te Facebook te kan mu thei zung to a hei wang hianin khami social media wave kha reality nen alo danglam thin maro chu tu election a chon social media wave le reality kha alo in ang do tareng to ta ni mo chu puche ta changte na mu chiang min ka ria chuan heta hen kan bel lok du chu puche ta changte tu soi kha in du chon love en le tawla khata han thil soi fia thatak mai nei in ka ria tam tak hianin nang chu ZPM nang chu MNF nang chu Congress te an ka han ti thin tak na Congress party po khanaron soi chenga punun moi chongo po khana thu soina khanaron soi ni neutral vote hi apoi moni tlin nan hian aron tia neutral vote kan ti khan tu na hianin ni ZPM pon an soi thina pu theta changte po henaron soi che o party pathum karon soi lang anni khanin an mu chian ma chu neutral vote poi mo zia hi ani neutral khan ZPM a vote omzia chu neutral kha ZPM ani tina ani chuang lo chu wang chon entinan ZPM mi vote nang chu ZPM in ti ngot stage a khani to lo chu tlai tak chu ni hei soi tora tam hi mi chung changa hian tun malam pang kha chon han ti dei tiang tun malam pang kha chon dik che chuan MNF party member in lomlu atam chuan MNF kha sarkar turarin ania Congress member an tam chon Congress tin chumi mai pelama party rui chil me te MNF chuan tu following candidate chen biala kan MNF a vote ngei thin ti stage kha tuna hen a transition period a kan omani heta generation lui anral chho zela an lo upa an boral ve zela generation thar arun chho ta ni maset khata kha a transition period a kan oma khami feeling sakha lo om ve ni real ruwa neutral pa khan ZPM va vote ma se nang chu neutral le mai inti ai chu nang chu ZPM le mai inti stage a hen kan lo omani chu mo khami stage a han kan lo ma transition period a kan om amaro chu generation thar chuan thar party rui chil ti velina ati boy velo anon chho zelanga kan ram system hi chu alaron danglam dor donani ti hi pushia ta changte thu soi tang po khan achiang in ka ria hunaron kalanga after 5 years after 10 years 15 20 years a pechon
party member hian omzia nei to lo mai the ni ti vel ni chan chu kan ram hroi tu te pon an hre chianga mi pui vote pui mo zia mi pui thlan lel an ni je hi an fia tel to in ka hria chu ani amaro chu tu na hian ZPM neutral khan ZPM lo vote poni se heta generation hlui ZPM a vote awanga nang chu i neutral in ti ai chon nang chu i ZPM mo heta neutral pain MNF a vote awanga nang chu i neutral lo i neutral si engeng neutral MNF an tiang chiang do no mo ka tiang han neutral congress tiang chi in ka stage a han kan lo mani chu eng poni se ka chulo da thataila pushe da changte hianin thila hre chiang ka ti kha tun lai khovel virvel hi hre chiang ani tuna khianin a zona zot tu khana zon zotem ka thelo ma se pushe da changte na ron soi dana khan ani chu independent candidate ania hemi biala hian kan sarkar a chanza tha hemi biala hian kan sarkar lawa tanangai deuh ti kha atan chon analyze thaini lawa assessment siam thaini lawa ron ti khamo khami omzia kha chu ni e khata ta khan che ta chang le pushe ta chang te khan aron soi chiang lu tuka social media influence karon ti boka kha heta reality le social media internet khovela thil leng vel hi ain tluk tlang de oreng to ti kharon mu chiang ani chu wang chuan anita na option tra le chance tra chu social media ani ti hi a hre chianga chu wang chuan kha aron highlight ni do berin ka hriatin nakina hunaron kal zelanga tuna tanga kum som panga vela meu phei chuan tuna kan party campaign ang time deuh remote area tak ani lem lo chuan media hi social media hi kan mang thiam to view tura kangai ngai thla chun zawang ni chena isoi kha hanzo second do chu congress a MP candidate be sei ti theka iron sei so hey platform da ngate po he hi chu i lo soi to mai thia chiang le zolin zole che ka chaka congress atanga i chwa chan ta ki MP candidate i lo be sei i chan lo wang hi ni reng MT la hi chata chak omatin congress i lu chan te po MP candidate an tiam wang che ni MT thlek te po khan chiang zokin hela hi chata chakom Lauria min shred again sang ni som paret 1st November volunteering kron bangamo chuan next year April hangalut me MP ni ve ka chak zong takania awan chu MP atang khan thil tam takati thei don ti ka muwa tin kan lo tal ve na kum som thum don central india la kan tar dal na wang khan I MP pakhat effective deu dedicated deu an nei chu kan nei chuan traveler population tan chuan a contribution ka sang ne ti ka muwa chu wain MP ti ringot ka rom ta ni kan tia ka seng khan ve khat na kha chung tlim pok be selo awareness sim nan ne chuan ka ngai to khan BJP ka lu zoya BJP ka lu zo ka se jong nga toy ten khada kha chon hindu dwa ron sang tur kha BJP face up manga ngani official manga phena hindu dwa ron sang tur ka mu thiam ve ne chumi wang chuan mizo christian takin BJP zomila fight guerrilla like a guerrilla thing khan entrance khura valu chilve ngai ka ni mar jo thla somber kom no khan no BJP hen mizo thei hindu milen tumlo di ka mu chok ne chuan BJP thu ka tilawa chok la ta ko hoi ko la ZP ma lo lar chho ve chan to MNF ma congress ma party a khan kan en bang khan organization ni thale hemi a structure mo a rural ni tha chu congress khani ti ka mu ta ni chu wan congress a hen lut ve ila chuta congress rural plus mimal phurna te mi lo khoi ve tu ten belkhom khan 2024 MP atlin theng ti ngai to na kali ni chu ka chu ka franga ka chung kam ka ti thum ve lawa ngai nei ka se popa chon ka zom po khan pu ho la ka be khrep to ko da po ka be khrep to noya ka ves lut le ni ka lu dom po khan ka shil khal to ni pu so da pu ho la chon a thalom nang ba ka ti tu nam chung lai nem jok fa ti singa ti hau me ni okay ka po chu te ne chung kam background theng illa mi mal deng kan ho chung lo bo ka de ka lu chowa pu so ta lo nia puso da bula pok shil to thawa chuan puso da pu patte te mal so mate shil vela te ka shil vek thawa okay min ti sak vekani pu patte pe chuan questions ma da min zota shia da tun MLA election hen kan che thalo pal theya lo che cheta view ile tingam thobong em congress changai ti tingam me ka pu ko ti thalom chi ti ni chuan thalom an ti kha tun February kha khan party kan khang ta ni kan party in thana khan tuna pu patte te lan kan ti me hen official candidate no siam tani chumi siam chan chu congress leading arin tibik tani chom puzodin tlonga line puzodin tlonga pungul leng chunga rin li dikaral te line apa khan kha ho kha chu rebel leader ang khan chwa tani
jiding la khinang en seita chu aming advocate ni ve wang ta khanin kan constitution kan en thok ani MPCC ta khan omlo ni official candidate AICC kan le omlo le ni a kalombik talawani khami boro kha chun two side makalani lo amara chu pu patte line hovina I mani party mi le sate boom du hel khopa mo an phu chapan ti kha karlu na ni chu all india congress committee ka zuk he kani khargen ne na levenu gopal ne na chuan khela in charge miram in charge pokhan miron biani what is your real problem there problem ko nei lo congress party chung garim bum du ni chun mizoram sarkar rantla kanilo chu wangin ke chu khangai dani lo khoti dani chuan pu zo din tlon line a kom chho vele taringota ka han ti chokha chuan mizoram executive member somma thana khan pu patel line kha somli le paruk anlinga keni puzo din tlong line ka pali kan tlinga ni pali jing ka talve ni kalom lu tu wan chu kan party mi le satan mi pa ngai min ngai ve ka kalom lu tu ka amar chu an kalang kal kha pu patel line ho khan an mani hek tu kha an du sak don lo ni ti ka ka riani hak ve de ran thawa amar chu ka ngai tu khan khonge congress in candidate an pon main mo kan dang de tem mo chu ti thau ko du sia ka tiani ta chuan 15 march ka ba de ni kabade friday ni congress bhavana political session an ni ta chuan kabade ka lom sau sawa changla thing pe vel man ka tuma pu paten ne na tang ka kor chung hang ka da pu paten ne ka ban na lekha ka penghal ta ni kabade lom zo ni chuan chumi ni nge chuan congress ka ban san ta chumi no chuan there is no turning back mo ka hoile ta lo tin congress sa hen complain ka nei lo pu pate khan ni ve tai la khatia min be wak tu central la thenga lo jiak uluk to ka lo jiak min lo hek tu kha chu ka du sak big don chung lo chu wang congress MP ni be se kha pathian in katimaya tu na chuan independent kimi chine hangan du to ka ki chu han comment vak dan tur po ka shelo chan chu party chung in rel bol na kha ania amara chu pushia ta shim ki han comment zok taila pushia ta hi pa frank tak mai ania tam takina kan soi fauchin hemi ma she tarun lar te case mo te case ate po hana frank je chu kan ria te khan aron soi maya frank tak mai khan aron ti phong zel maya kha pusheta character ani pusheta mizi ani thukhu anei lova soi she anei lo boka tuna po khian ti khan congress chunga system kha frank takin aron soi me ni ki pusheta character chuni me abak khi aom to po karing lo he pusheta nen hianin personal takin kanin shelem lova abula po kala om lova kan la ti lo boka ma se chu kalo mu dan ani pusheta bulom hi thil nuam tak ani mai thei kan ti nge mai thei ka ti chan chu kala om lo miawa ti chuan adanga kan kalanga BJP chungchang hi alar ani tun lai chu chan chu centrala khoi si ta nge thut don han ti te khoi lampang nge on don khoi lampang nge vote don ti te hi soya tam thina chu wang chuan pushia ta changte hianin BJP a mu dan enge ni ti hi entaila ani hi BJP po soita kan khan lo om ve zoi to tharuk chung vel lo lut ve zoi to kha ania enge soi reng in te central politics tam BJP ministry BJP kai shoi NDA hey min han shoi ta min shoi re to tam he zone in min han shoi ta I mu dan sha ta cha kom tin hey mun changa I thu soite I press conference te po kan lo clear ve china BJP hi bizo mi puinol pina kan lo ngai dan thin sa kho zalena chungchanga te tin democracy chungchanga te hei lo thona kan lo nei chin nia kan shat ang zong hian thili isoi wak ngai lo ni hi I clear dan ani ve cha lo mi ti lai te poi sha ta cha kom khalai kha ka soi zo ka som ko BJP to ni vani thak tak mi har kanya outgoing lu tu kanya BJP notice in charge na satang ko mana silcharan RSS roi tu ko mana Ram Madhav Fanti Amit Shah 370 Article 370 manga Jammu and Kashmir asoi sakna ngai to chok tu athing mai na kha Ram Madhav ko manani khasom chung kan in missionary sel kan den man boka kam hu dan chon BJP hi multinational company an run ani entena nang khalo zon vetal vinian BJP te chu ala junior antilo te na perform the chon te secretary pe top chang chuan ka senior to ante velawa company chain nai tho tha chon promotion zat ang che khana kalani ke po thathum thaliver kom khan Ram Madhav ne na khun khan ta kain kom khan phone lo kala BJP president turing kan du che se thil pakhat oman ti tani enge chu ko te RSS train ngai ti tani
RSS train turchu ingzat ngate thlathum khor soma tharuk khor soma kum khat kum thum khor soma tini thlathum tala mo tharuk tal chu train velan tia president amin da phudu ka train do ne ka ti der velani awang kom je chu BJP kan khiat them tu zo ka chu BJP chakna a hian an OMA ve ka timia RSS viso ndu parisat ho hian an thu bon top ngoro pu sha ka lo pot chak lo chu lai chu mi pu hian kan sha chan cha ka ring RSS train thi lai chu te mo akom tu ki te hi a ein zir pe nin ka ria ti me tiang interview ka lo enve nol to ani anga thil chi kale zo tu ria hei hemi video poi ka en chok ve kani ani anga zo tu ria le hei tam tak chuanin question ron set sa oma ti me tiang zo tur khami kha an zo te pop pop maya ani ro hi chon han highlight to bituna po RSS chungchang te po soi tama kha tiang kha hriat chen duin an zot le khau mai khi an question set a khen ti me tiang zo tur li sa khen om karing chi lova khimi zo nga ken te hi atha khop mai te hriat chang te karing ani ma se a kom tu nu hi a fak om ka fak lo thei lo ni chiang zo kin mi che fya the om je chu mizoram chu minlangai dam zo ka je vi te po train ni chuang lawa mo ka hi train ni ente ka cheng che lawa ma point RSS train kan ya ti me thina om je chu BJP phena hian hindutva movement omani hindutva kan ti hindu le an ni lawani hindu kal phung kalani tani india mi modi na kum sompor ko tanga sompore kar ava kol andu puine hlema child marriage ne ya ava kol khan nepal alu tane nepal an mukhan hindu kingdom alawni chum modi rilu khan yes he hindu kingdom ang che hian india po hindu kingdom ang sem torni tine tin modi influence to CAB influence to po hi Israel ni tane law of return mangin Judaism sa ko even photuan Africa ni mo Mizoram ni mo Japan ni mo Israel ipe mga citizenship an pengche sa tingka India abik tin modi ho hian an dream ni chu wanga CA po ka lo chom ni ta ma se Hindu bi kan sengam lawa Christian Judaism ti Jainism ti ko velta chu da che chuan an tumber chu 1947 a khan kan fet chu tuna Bangladesh East Pakistan le Pakistan country West Pakistan ku Muslim countries tu rangai ni ani China Muslim veveta mase India ma chon Muslim kha Pakistan a Muslim and India a Muslim tam chota ni Muslim will be something like 15% veltani chu he the original dream original vision of India to Hindustan Hindu ramani turani ti ngai dan ne ho kha BJP na no mani chu ho chon by all means kan bad right ni in British India independent na kan ni turang kan lani lom tivene ninda ga jom modi hen katias I vairama kan chen thau te ka soi puithena po atira zon development mo ngai ne ka de sob ka sat sob ka vikas atianga ti chau ti chonga hindu mi lo pui tol tolong kene chon CA UCC ron chauta ni takhan an tumbera chu India rama hian tinan kini chu assembly kan tan don Bible kan cher ni assembly tan don peng han Gita verse pakhat cher ngai don ni Indian school la kan tita BJP kan Hindu dwang kalpui tak tak chu yoga compulsory na don ni yoga compulsory ka inei lo join school in fanin mulawang ta sala kini pulal do ma mo kan stage right to puzom thanga tu pon sala kan poisa kan mo sia chu wang yoga kan soi moi don ta ni chu wang khami tha ka soi tum zo ko chu ke chuan Mizoram ma no kon tiam BJP ka som chan po kha yoga ron introduce do na ke chuan no yoga kan du lo kung fu kan du zo tingam tur hang ka lu ta ni masa Mizoram kha Hindu za yang ni Hinduization mo saffronization anti kan an man mo lo ti ka ria chu wan BJP khangai ka te talawa chu wang ka chua sna congress ka lu le ta khania chu wang tu na ka ria tiam ta ka chu Mizoram party thaber management thaber kan ngai po kan party lu tu ka ram le nam ve har lu tu pu pa te phalanga mo pu bunun mo chongo mo ma somate phalang tok ai smart le thugin ram ve thei lo tu ni chu wangin ka free du ta ni chuma Julai ta zo bel che ka cha Congress MP candidate khalo ni ta la he tuna kan soi zo cha Congress in na na be ju sa ko zale na ti te democracy tun din thar le ti te ni ta chung zo zo an ni chan an aw la chan BJP ka shwa NDA so kan no en chung chu soi ni na om ti ni ya chu mi choi nun thar le ti chu an aw pui ber ni tuna kan state da po MP candidate po ni se MP
eng po ni se tikhan BJP chungchang ka chu ron soita atum bera chu ye kan state a chuan ron introduce tum ma se no mo rem ti lo tur thu kha a soi ni kha BJP chungchang le hindutwa chungchang chu ni hindutwa chungchang a po khan ni ron soi dik chia I khati ang sang kha ron introduce kha an tum thlat me hi mizo tam takina BJP kan du lo chan kha ani ve bokin ka hria ti chuan video danga kan ti o ma kan kal lenga zona danga heta hianin zona poimo mai border fencing chungchang te an zot dona heta hian hria da chang te ngai tan hi enge ni reng ti hi in lo en le tiang cha angai nom boka ti cha ani le hei MP candidate ni a MP hi thlantlin lo ni tala tuna kan soi shu la khan house chunga hian tuna kan soi afan zuk soi chhuate mei ba ka hianin kan state kai no issue chi sang hei tun ha ya phechana tama issue beisa ding thei ni te kan lo be se ni tuna phechon thang thar de pon politics kan lo ngai venzela chula chon kan state kai no issue tam ma tun ha ya thil pakhat a specific do bi kan zo du chu tam takara hei free movement regime le border fencing chungchang kan du lo mi pui tam zo chon kan du lo ti hi anau chua pui tam le ni ta he mi chungchang hi enge mumal taka isoi hi em tuna nangma candidate na bi ka chani awla chuanin kan lo la she tam lo mai the border fencing la free movement regime chungchang I thlop em ni ti te po hi ri ro he no mial ni ve thau zong ani em je chumo kan akhesa kan jira ngai ta free movement regime chu British atanga Indian independent khan Burma Pakistan Bangladesh so British India kan nia chun Burma ina ran pain ram independent Indian nei boka ma se central atang khwanin Burma Rama Chin state le Mizoram state of India kha una wani din chene cheni chatni zong ta te point so vetin te vetin tikan chene chuan chiu lui khen dang lo sela inkalpo thi ro sentene this mean san dang lo ni tribal wang kan kan noi vele to wang kan heta go hoti vela sum dong ai chon trio koma zo khomoi mo la zo khoten kan sim dong thin ni chuan khami tribal sentiment kha an thria brotherhood kan ni dipon thria akal chawa 40 km vel kha 16 km antin zo chat ni chuan amma barter system kha normal system in chat tani chuan ngai to tun he thilo chona than ber poi mo ber chu manipur ni tani manipur boya khan manipur sarkar khan central sarkar khan actually this problem happened because of illegal immigrants from ka thei mai kan ti to block tiang hey video kari ek hianin kalo ngai thla uluk thina sarkar ti tur nge sarkar hei kalo chik thini chu a spelling anga chuan sarkar ti niom takania chu kan political party tam tak kan candidate kan minister kan MLA tam tak hianin sarkar hi anti do vek maya enghi ngai dan hei comment section alo save ve tawla tuna han push ta khanin sarkar aron tin ka ria ma se ti zui zelang em chu ka hre chuang lowa off topic de le kan ni chu hei chu ma se poimo ve thau box hi mi zo chong sarkar ti chu mi zo chong chu ni chelawa sarkar ti kami hindi tonga lak chu ni ngai mer ma ro chu kan chong kan lak lu khan ke ni chon sarkar nge sarkar ti tur kha lo soiteu comment section a khan central sarkar khan kata han sarkar ron tiam ni kalo notice chat mai he manipur boya khan manipur sarkar khan central sarkar khan actually this problem happened because of illegal immigrants from Myanmar Kuki Chin brothers mo Kuki la zone ha thak hote kha Burma la matan luwa poppy cultivations drugs ran tola silain ran tola illegal some tam tak contraband tam tak ran tola ne chuan kan manipur boy hi the root cause is this one chu all some to kan lu hi ikharang kan jiang ti tane okay convincing am tene an mani statistics kan jinga an soi gujong khan digla ko hello adik mai the diglo mai the bok awan jo ground reality ka hello ko lakal lawa mala chuan ngai tu khan manipur chom pin kha chuan lu zewanga mizoram atang chole thin don chuan iping tlo non tini khawi pin tlo na chan dun chan ka chu illegal athil athen lo nan tin ni tane Burma Rama mizote le binjira mizote in unau to lo seninom antilo
anh una wang an pina wang khan kan lu thei don lo ni lo chu bang an pina wang khan tu na po Bangladesh ang ting tho tra akara khan lu na sim lo thei lo ni masa aron lu kha tu na chung ting ti kan una te Burma una te aron lu zo khatar hoi jek sumon la ron tang thade mi ro ta chuan khang ho khan khoi tang rong kang en nia ai zo lengen dress pokam tha to lo ra tu na Mizoram chunga thil sual ti lo china kan una te Burma mi ni anga lang china po hi chan ho mani untraceable unregistered visitors nia guest chuan thil ti suala tinan jam boka hoi vet veta bike la ai bag i rule a zo khatare tlan chowa min mari crossa man the to long chu wangin tuna Mizo Christian taka ka ngai to na chuan anron lu hi regulated na thadon awang chu dudu huna ron lu the don lo khai ku va to na sat lai tak tak phai chun entry point khan siam chop velen demo to da tak chuan anron lu don khan Bangkok kan kala on arrival visa omang che khan cheng sai na man penga te na ka thang do na ka kazina ni ar te tani hana tanga ikasen rong kal khan chuan te ron phone tani police te hei ikasen ni ti ya chengam te okay chenga ka kazini kha te chuan mo phurne I chang hal tani kha ikasen pa mo kasen nu khan Mizoram chunga thil ati sol la chuan te ron man to don chine chumio wang chuan khateng klaka regulated taka official taka kan drama kan unau tan ron lu hen anron Mizo feeling ve don ani tuna kan boina lai berchu anron chugatro kan unau te kan ti masa anron chukhan anin kan unau te min ti ve mo chumini wang chuan aron lu hi border fencing kan a regulate ka be se ni kanin tlo po na chu ati boi don chung lo masa jin kan tlo po mandul la kan ve khat Burma ka kal ve ha chromite boi pin zo kotar kan risk ve ni min lo manani Holland risk chale ta jon ta na kan paisa kan ne sponsor kal kan ne S Chemical Steel Company min sponsor hotel thagai de holga ka thang du ka te ve ne paisa ka boi lo ba wans ka paisa ne mi lo ba hotel kan thang thelo visa no there's no visa okay sorry chung te na mari na thangai ta ni chung Fidian chu wangin Mizoram rong kala mo pan chung te pot thang ro samara chu address ni tur ni address mumol tak an nei thailo na sang hi kimi border akhen a lose lu tuk wang ni chu wang border fencing kha ka support mani chung ka soya khoinga ni LPS ang ni khoi soi ka kan kuliko na son kan theno ma sang moi te no mani kanu ka jin ten ne kanin kar chu of simen kan pingvel masakin chung lo phamye lo choi te chome ta kan sho tho umi chu border fencing kan nei chatta ka wang khan kan unau na bol don chung lo maro chu kanin unau ne le kanin dorna han kan film khur don ta ni border fencing kan nei lo ju bol lon pe nga ek te pon pe the ti boerang the chu in unau na ka achang kang zok a hrisel zok non kan border fencing ni sela free movement regime ka kan that pina turang ngai ni ma se tu na chun kan lo that pi over ta thina chu wangin kha po kha insum don na kha an kha gon chuang lo maro chu tu na po ku va tol lu kon ti te jong po hi kan boi na sen chu I ni as per rules kan ti lo bang mani mi pakaren purkhet na tinga Burma ram ka chakhin man je te o Daniel lo mi lo Dubai tangin Nepal tangin Daniel lo tan mangai lengin Burma mi khal tu muni run dak zek zek tro ngani an motor terong king kha jo khotar tangin 407 ni lo pur kha paper om talo ni leitir don la khoiting nge ti khazum ta chon illegal activities in effect ta chu vai kan ni tin na hen dan kan ngai poi mo lo chon corruption kan ti te kal phung thar kan ti song song to poi dan anga ni lo chon dan fel kan lo chon min ti boi tu ni thai chu wangin kan u naw te kan u naw na zai te chang te ma ta na khen kan best friend kan chang ten kan ka zina bolo fit za sang poti senga pina tro India seng pe pon contract lo tok vele tro chu han khalai ka chu kapum fiam thuan tho zeu zela engponi se enge khami border fencing chung chang te FMR chung chang te poron soitani ZPM chuanin andova MNF pon andova he thil hi kan u naw na indai dan na turani antia ZPM voice a tak phei chuan border a om chuan nakin zela la in fin khom du hun te pokan la nei the ti te khan soin ka ria pudo ma khan soi tlatin ka ria engponi se khatiang te khanin party dang lampang chuan an dawani tani
heta hen enge thain ti zok ti kha lo comment le dia tawla thain ka hria hei comment hi I apoimo a people voice mi puina kan shroi tu te kan thlan naram ani meu wang hianin apoimo ber chu mi pui te kan ni viewers te in ni o tikhan I party dang chuanin an do ta ni chu kami border fencing chung changa kha amar chu pushia the point of view ve thunga chuan kan lo summarize le nga toi theyang berin I he border fencing awang hian kanin u naw na hi abo don lo reng tia illustration aron chop chuaka kan in bula son kan chung te noma kan in dai dan na chun cement bang kan siam mo khateng khan partition kan siama ma se chok me kan in so tho kan u law na ha abo chuang lo kha partition awang khan kha fencing awang khan kan in u naw na hi bo chuang lo atiatin a point a hen strong ve tak ka ti chu alo ni thei don tak hle maya ti thei ta chu ni olsam taka anon lu chuan titiang regulation mumalom lo chuan thil sual tin chance kha sang ve ni crime rate kha sang ve ni chu aral tlan anon oma ni aral tlan an nia kan unaw te ve kan ni hemi wang hianin unaw na kha karon soi sel lampang ni lo nia aral tlan anomina aron kentel ta ka chu kholai hen han kal ula emo midang ti te han shet zaw hian arui hlawa luar tlat mai ni crime rate chu asang do rang chu ka tilo amai ro chu ruk te khateng kha aron om ve ni amaro chu khanga wang khan kan parmalam pang unaw te aron ral tlan zong khan sual veketina ani lawa mizawa po sual anoma felanom namdanga po khateng khan sual le felanom vek kha anon lut ve vek sia khang mi innocent takara khan chumi taka chu a control nan khan border fencing kan siam chuan address mumal nei loron lut top thil soron di top mo kita barman rule man chuan an thil ruk po an nei mo wa assist thei tak khani to lova khating ti kharon soita ni amaro chu pusheta regulation anga a rules ron ngeniang tunaron soi chin anga aron kaldon ni khachuan kan mi khwal te Myanmar lampang atanga kan unaw te kan mi khwal te khami guardianship lo nei tu tur authorized person akhachu keima ani alo theng tu te kan ni dona chuwang jon thil illegal po lo ti se mo atur tu tur chu keima ani kan niang khami tor du lo wang khan thil tam tak chu control ang ti chungchang kharon soitani khalai point tak khachu a strong khop mai pusheta thu soye khami lai te khachu mo chuan comment section a khan border fencing chungchang hi a thain ti nge tilo kharon soi shim tawla chuan a top kan hai donanga hemi clip hi kan en lenga heta hian MP ani engwai nge MP a kan thlan tin ang ti chungchang te pokhan zot dona engponi se in ngai thale phot teang mase party na support ani khachun bol thak ani le chu ta chuan MP lo ni ta la mi pui MP tur ga ni ke chu party on lampo ne lo party base po ne lo independent ka ni chu wangin mi pui MP ke ni ti hi nang ma po in zo na ni ta mi pui MP tur nang ma se mi pui tam zo ngai dan le i ngai dan thai ti zo ka in mel lo hu no om ve te ta nang ma thati zo nge mi pui thati zo hi i da poi mo zo gang ti ra kha ne china po free movement regime kan se mizoram mi pui then khat free movement regime chia te border fencing do lo tak kan ma mani lo ka session ate po resolution pass ya la ni ta ni chulai tak ka chuan nang chuan in FMR le border fencing kha thai ti sia chulai tak chu FMR chia le border fencing thai tia mi pui tam zo khanin lo du ve si lo se khatia anga te khan khoi hinge i dalal zo ga question han zo mei tur hi a shet chat khop maya interview tu hian mo atingai nom ni he interview hi zonet lampang hin van nei thlot hetiang mi anchor nei hi ti chuan kha khan tinge pushet hena chan in lo ngai thlang o border fencing kha thai ti sia chulai tak chu FMR chia le border fencing thai tia mi pui tam zo khanin lo du ve si lo se khatia anga te khan khoi hinge i dalal zo ga so na poi mo lu tu kan ni ta ni MP chu a parliamentary constituency Mizoram pumpui ka per constituency pakadenia ai o tu ne kami puitat an du lo chuan a thalo zok an du ne kre chuan
athat lo zok lo dan le athat zok dan ka sil fe ngai ta ne tu ne kan ti chom ma tra ti ta ma tu ne kan sei fo pur khe chu chapol tu tarvi interview atu ma kher box silawa social media ma sem mani mi pakharin ka chan china on je ka pur khe da chapol ti tu chon pur khe da in la khom lo life in kom chin tu chon nan zik la chin tu te ne je so emo kan lo ti tam lo tu ni tribal patient emo kan ti chu antena khovel top tur te kan boi pui silchar baga vela swenga melo ma jorom a chaw top do mati tu khobin emo kan ti kan tribal sentiment bang kan engene amu ta khan konom chinta ni chu hain free movement regime kha a top do le ne a regulated don lo bang pin kha sangmoi te nen kha kan chung te sangmoi te khan bang kha ping lo jo kan tiken te thindrim dun mun ngutang engei ni big ipa po chu te ne mana kan paisa po ka tikol vel don ni chu wangin bang pin kha thadil dan ni chumi in shil fia ta ka chu we mo te me ni chuan democracy principle a chuan MLA ni chuan abial MP ni chuan abial te sentiments ka represent to mara chu kan du lo an te kan du ka billion du ti chi po ni chuan lo chuan ka sei fo then chu ka bial te kan kan in touch ring ngai tun hen ka lo sei tum dan ta ka chuan MP kan ni chuan every second and fourth Friday 9 PM dedicated line kan hong online mo chat mo engamo abek thing ko mong pushet heta boina kan tok dele kan fanuin boina tok chuti khati an diang ramlet namang ponilo mimal angamo chungko ngamo NGO ngamo pon boinom se kalau receive ang ka attention don ni tuna asoi khia wa han poi mo veo kati ei khiti ang idea ron nei chok thei khi acha atira han ka soi to pushi ta changte hianin e kumsum nga pakwani to chung hen heng ang e ngai to na hi alarun nei thei ania aril ru hi engeni exercise na sa ti hi riat chanchu tuna pokhan technology ron mangtang kai do na khatengin mi pui te le ama in contact thei na tur line a kharon hong don ta tinania a thaviawang kimiti ni chuan tin mi pui ngai mo state chang MP ni to chuan Mizoram represent anianga India ram state chang hen zo fa te kan thanem to khoi muna po hian kan luin zar phar ve ta boina to kanom thin in soi fel mai hi arsa namdang kara chuan harsa chang ve thin chuta chuan tuna athil practice tum khi a thaviau chuan kawringa MP launita se khi thil khi ati tak takani chuan ke chuan plus point ka penualang ki mi wang rimot kian ti tiang I adang kha athalo beti na ni chuang lovin khami concept aron nei thei lai taka kha a changkang ka ti phulu tuk ma tu so chu vaira ma pokom kum som thum du to kom no yen mina min chen chan chu mi chen na thin ber chu pushia te hen mi pui tu ri azong zog mon le ti wan chu ka pui ka lo he ka ni pon ka chung re la lom no mani mi pui pe klong ma kan ti te jir chen chon pakar de kun ni anom kan ti zong ni bang ni ta ni chuan khalam ha ka tlan chelo wanga mi pui te du dan lo anga mo chu ka se chu kan ta na tha pon thelong ni chu mi pui na kan lom ber chu roi the ho profession so zai ni tan concert te vel ni ta ni ma se ka khani doesn't take us to anywhere khoi ma ma so na min lo tungai comedian sa se song pa ina sei kha hetia mi zo nu la tang wal kan ni dur le chak ma ho chan le khan sir chak ji se thia mem chu wang kan tu ma chu lin sim ba ka ngai to na ti chang kha na ngai MP ang khan ka constituency level kha ngai chu na ka ti chang kan lo chon ka fail ve tho tin ngai to na level ai sang na nun thei lo nun chang kan du chon ngai to na ka ti chang kan ngai a cheng am ta chon I will not go against my people my vote ma se thil thalo zok ni ka sheda ka chu a thazo ka ko mungi ngi tu ni thil ni na tak en ni tak en pe ngai MP duty tho te reng chumi ni chuan tu na hen khami kha ani na ang tak affect finding a kan pe kan te mari chun chong the chalawin khovel om to lovin local sanin MP ni ngai to lo pon ni la pushia da khan asoya dik tu na hen ka sei fo chen thalai ho jinga du ani thei anui ringot ingi ni du ko te school phada ka kala ka soya IS the IS ni tu ne ngai fiam ko te o shia te ek subject ka mobera graduate ngai UPSC exam mi prelim thungai mi I thu the begin ring ko te the nga the abulmi ka zo da I chen nu hin chin te thu the ring te ring lo te
arin lo wang khan athu lo ngo don lo confidence kha je chu if I just don't give up lo chuan that I will be there. We have the right to dream the best dream in the world, and not only the right to dream, the right to realize the dream katila tani chuan poi mo ber chu infrastructure bon in le lo bon motor thani lo ngai to na changka ngai to po hindu ho thil ti ra kan lau ringu to ring tu pathian en kim thil thei pathian ring tu kon ne tro kan noi ve du le a to lam kan nei do na kan zo le du te chu he hi chu tối tới in miền sang ta là tu na hen thằng tin lâu ni lâu ta là ale pe ka hian ne chi nei soi to a party a chon kalu to lo mangi tia amai ro chu MP in than le pe ka hian candidate thau te pon iron din de lo mo je chu mo tu na hen ani le to ba mi pu appeal min pe do ne je chu ka fa pa ve ni remona advocate ai komisan ni zat la ko ka boy mam 59 years kan to 64 ni to do na ku mo lo kon ka pe to do lo ko tia men bang ka pa I pe le tho bang ti inga tinga be mam ka pe rin ka tia ani chun o ram mai ni lo me kum som luk palina kan expire do na me 64 years ni kai mai lo thu do na me ti ka dang der tia mem MP line ni lo pon ram mai na ka chu thi sen om to ram mai te ka choi fo thina in som ti rui mai vang o wen kai chu ti chin lo kan mai na kan thi sen om tu ale achiang e ani le tikhan atop nan isoi du piang mi puite hena po ngem na te po I thlen du mai thei hun kan pe teng una khan te ten na kan ti tu te kalom khop me ka ti pui ho jinga chung ka mai china ka fakang chang pui jinga po I kan ti na I chenga zona I zo tha ka te mo pui ka chela to ka background nula no pang te lan na chungin chuan mitam tak chon tu na khanin ka campaign lo mon ti charchar nga campaign charchar ne o involve du ka ti me lo ne campaign ta voina tu na ko soi du zo lai ta ka chu hei kap ngani in jorna po ka seya MP na ko ran dilve 2024 tanga 29 kar MP na ko thok ve zo nge travel population 21,087 square kilometer ta ne lo thok ka te ne ta chuan kumsom ni panga ka ni ve a Indian citizen ka ne ka alowa lunatic ka ni lowa dipan ngani mi parukin kan dila ta chon thave to in di thau poli chong deal kan amlawa phur dewa deal vek kan niya anti qualified veka amor tu na kan ti na song la khom tele MP pakhat kan ne ya central party in omje nei lo te kan shaveka chu wangin he pa hian hanzir wang hian phunglung deuh nuisance level nga de ko ti kha juk nuisance senamo ko hanu pa kan thang don lo ti kha hria ta ngai tura MP tur kan thanga chu vai jinga juk tal hiar ve the deuh tu ngai dan juk soi ngam tu mizo issue ram nam sa khwa issue tribal issue te po juk soi ngam tu kha paruk jinga khoi takin min en sakadua ta chu he pai ka ngi ve hrim mo thau le lu em e tong thero pu se ti ringot ni lovin min criteria kha MP tur ania VC tur ni lawa MP tu MLA tur ni lawa MP tur chu wang khoi takin min hrenam to thaw tu an ti nam to ta chuan pushke da changte kha phur de winamo phur vak lo winamo min ho chungpon serial number 6 football pet lai kha mi lo wa the chon kolom ngotanga pathian ro pinan kanram le nam tan thei patok chokatuma chuan ka slogan tom ne bera ka zia chu give me your one vote I'll give you my 5 years service vote khanin peula kumachung kumsam ka dil lo chuwa kumachung ka dil chuwa chumi chung chu 24 hours a day 365 days a year kha for 5 years kha karon dila khongai takin bitan min sathiama ka phur na te ngai ne ka vision te ramla nam ka mai na te ken pek na te min sathiam sakula chuan khongai takin min vote ka ngai chuwa kan party kan de dang ten thavek mani to kan thavek mar ko seng khanin tharaurawa tila chi hangan du tok to nga video hi engpo ni se ti hian han conclude taila pushe ta changte hi ONGC a volunteer on pension ania ama tongkam takin MP lo hi kaut lo ati a chanenge kan ti chon pension lo kha ka nei thave to hemi ai sang hi kala te kha tin ka ria engpo ni se chumi awang chuan sum awanga lut hi ani arin om talawani chumi wang che chuan sum du na mo heta job oriented dewa khamiaron lut kha ani lo ti kha achiang ta in ka ria chan chu
i nang ni tala ke ni taila ni e ka dam hun chunga ka mamo poisa chu ron lu jel don thawa thlatin chu wang chon heta zu tho ha vele mo khutlai delhi e kholum takara zu jin reng kha ka peilo chu wang chon ti hen ka life chu anuam tok viawe kan ti mai thei amaro chu pu theta chang te hen khatiang khati lovin e ahlo po kha zu it ngoi ngoi pon ka shelawa ama tong kam taka chu chu point number 1 eta sela ti chuan a phur ni ti hi hriat ani a phur ani ti hi hriat maya chu chu poimo hei tam tak chonin ka phur ati kha a nui zathak lampanga kan lo lang ti hloma ma se ram ta na kan thok do na mi pui state pakhat represent tur hi a phur tur ani ringot ti hi ka ngai da ania phur lo deuh ngur chuai deuhin kan ram hroi ta se adik thei don lo chu wang chuanin kan ram hroi tu tur chu a fingin a phur tur ani phur mol deuh hom ve theia chu wang chuan a fingin karon ti tel kher ani chu a finganga a phur tur ani a alert a active tur ani ama kha aram mi puite ta na omreng tur ani han ti top tiang tin a top na bera chuan katal hiar don ati hi ke pushia ta changte character mo ami zia zong zong kan en hianin tu po hi interview se tu po hen interview se tu ma po hen thu se hria ta changte ka mu da na kha hria ta changte ani vek tu ma po henin a zam lo ti hi hria da ni a character mi than khat ta chu ni etiro heta an bulami te azirin an character an nung changa dang lam thin ma se pushia ta changte hi chu a ma thu kha din mun sang tak po ni se din mun niam tak po ni se a character hi angai renga chu wang chuanin kimi ba khi chu a be sei om chuang lo a character a kian fake ti ve kha om ve min ka shelawa chumi wang chuan huta central lampanga po parliament house a po ni se vai namdang dul kiar tak a bui mul kha be mul nei chep chup le palian tak po hi ni se hriat a changte hi chu eng anga assembly speaker ni mo ni na sang tak nei ka a parliament member puite nen po khan han om ho se hriat a changte hi chu namdang kara po hen azu hriat a changte ngoi ngoi tho hian karing ani chu ti chuan tun mp election lo om tura candidate zinga na po hian hriat a changte hi mi pui ngai ven pol te pon in ka hria tin election result te po hi hriat a chakom to a soita kangin hriat a changte in party nei lo chumi biala chon ka tha e chumi biala chon ka nu fol do ve ti theina ha nei ve lo ma se social media power hi a hre chianga mp ani nu thenga athil ti tur a khan social media ina athil ti theina hi a hre chianga chumi wang tak po chon chu real life le social media in ang to e ati wang po hen ama po hen confident level hi aron nei sang ve deuh bokin ka hria ole khati zong kha tuntum video chu ni te se